amuin nanay hug sila, nagmo-monitor. Yan, halaw bansin sa buwangan, magot na pagkapupuan namang masukan niya. Yan sila magkatutay manghuran, di magbabati laol, nanay hug kato niyo sa kahawa, magot pa wakto biya si wakto na tuwini. Mura-murahan mga katutay manghuran, din kita niyo halaw pamalihara sila Allah subhanahu wa ta'ala, sarta amuin madawhat na tuin ulong, iban rida, sintuhan na turabula namin, karna sinamuin lang tataw kasi singkitan niyo tumuray sinibarat sa lagu-lagu, amunain pagtuntuto ilmu. Jadi niya mga palanggungan sin kami, haarama Islam, inding ha mga bisarahong singkitan niyo haruman ini, maniuktiyo din ha mga waktu, tiya buskato, amunain mga ibada. Apabila mahinangta yung mga parkala ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, makasapaat kato niyo atau kana siyo na timoy sin ibadat ini haadlaw qiyamah. Sababan hikasapaat hatiap-tiap siularan apabila in mga ibadat sung tasabbuton ini laung ta mahinang sin tiap-tiap hang katawring kato niyo mura-murahan katilusahan na to. Insyaallah ta'ala in mga ini katan sumapaat kato haadlaw qiyamah biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Amoy ni mga tay manghuda arama Islam, inding ha mga suway na to pagbulirayahan, pagtuyuan na to paglugtuan, sabab na ingkitan niyo mabaya sa kita niyo sumanyang. Kung jari hadunya labi luwaing kaway anta sumanyang kita rito kaadlaw kadagana. Karena din asinari mga katawtay manghuran, in adlaw akhirat, amoy susungon singkitan niyo, na inyan hulaan kakal, apabila inikaw simanyang, salama-lama, in kasanyangan mo, arapon apabila ikaw halang sing kabutulan, halaw kajurjanaan, labigyan sa lama-lama, in kasigpitan ka na naman. Na in bariman, suway ang utun niya. Bukod hadya, bang biyadiin siya sumanyang, malagpas din kakawinsanaan di hadun niya ini. Labi luwa in bariman, in suway niya hitali, atawakan himutan, palawang sin akkal pikilan niya, mangbiyadi in kalagpas kaniya, din hakawinsanaan, dito haadlaw ka na ka na. Sabab na way pagkalukalog mga tayo, mangudaa ka may Islam, kita niyo katan, na muklas na rin hadun niya ini, magpatud kita pa adlaw akhirat. Amoy in, bangin kita, nagdarasin ibadat sa lagulag, patuhan na bulalamin. Tiyay masin Allah Ta'ala, amon nakaamu haaturan sara niya, na magdapa-dapa na gawsin, law takasan niya nga adlaw ka na ka na. Arapon in mga tao, amo in simusulang patuhan Rabbul Alamin, di mabaya atawakan, di magpangasip sin partawakan sin Tuhan Rabbul Alamin, di magpanaymai sin panaabiti sin Allah Ta'ala kanila tungod pahinang marayaw. Amo in bang siya miyuklas din hadun niya, wala nagkapagtawat patuhan Rabbul Alamin, ikyanin siya, bang siya makananam kawinsanaan hadlaw kana nakakal in kawinsanaan kasigpitan laung ta kananaman sin siya wal iyadu billah. Amo yan mga palangon ha aram Islam. Hangkan na suway na to pagtuyuan mangbiyadiin kita niyo laung ta amoy in makatudyo paparkala karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta makahinang si mga ibadat. Amon ibadat tatay maong sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala may nagsababan. Amuin lang tahi ka sa paat ka to haadlaw ka na ka na dahil haamuin lang ta kamutulan haadlaw akhirat. Amo yan mga tayo maghudaara may Islam. Ang sabi ito, dahil mga sabuton ta lang ta amuin ibadat bang tamahinang ini sababan insyaallah ta'ala makasapaat ka to haadlaw ka na. Amo sa makasapaat na malipwas ka rin haamuin lang ta kapiligruhan adlaw akhirat biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Muna mga tayo, mudaa kami Islam, ang munain laung ta pagbasa sing Quran mahamulliya. Tilawat ang Quran. Bangin ikaw batino sa magbasta sin kitab sin Allah tabaraka wa ta'ala ng Quran mahamulliya. Na ini mga palangon haa kami Islam, ingata, bangin ikaw nagbasa sin Quran mahamulliya, karna sin Tuhan Rabbul Alamin, sarta nagkaamo in basahan mo, nung haaturat gawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanna isang suway kita magmaingat, mga tayo muda agama Islam,
magmaingat tuod kita, ingaton ta, mangbiyadiin in aturan, sin law ta, amuin pag basta mo sing Quran mahamol liya. So ay mo agaron in aturan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piyang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingkatan, uno-uno biutangan aturan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bukon bang kawiyan sin Allah talabas sa Quran na way nabidda atau diin na kawayaan mo atau wabiyain hantang kawayaan mo agaron mo bang biyadiin in pagbasa sin Quran. Arapon so'y magtumatupon. Aw din ha mga Adam, mang biyadiin in kaari magbasa sin Quran mahamol diya. Nalabi luwag na tuod ang mo inlong ta, basahan niya sa Quran mahamol diya, naon mamakarib sinamon huruf niya yun. So ayad to, hikapagawa mo in kapatot sin tiap-tiap harf. Tiap-tiap long ta huruf long sin bahasa ta ini. Sinamuin Quran mahamul dia, suway tayo dumabas sa haamuin aturan, kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Asupaya, itong basan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagbasa ta, hangkan na wajib sin Tuhan Rabbul Alamin, in long ta magmaingat sin Quran mahamul dia. Bukon hadja mag-memorize, san pa'y sin pagbasa kanya, aturan sin pagbasa, mangbiyadiin in pagpagawa sin mga makraj, sin huruf, sin tiap-tiap, laong ta huruf na sabot diha ini. Dan mikyan, nalamod daron in pahamon mo, in kamaksuran, sin Quran mahamul dia, iban sin makna, amo in laong ta maksud kabayaan sin Allah Ta'ala, doon haamon laong ta risala na ogdain kanya. Karena in Nabi SAW na may ta, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa allama. In sarayaw-rayaw rin kaniyo, amo na in law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piangadji niya, hiyati niya in Quran mahamul liya, pag-usyad to ang panay sa piyang Hindu, in law ta, kihati-hatian niya, parwain din kaniya. Amo yan to in nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, fardu in hukuman, wajib, at tiap-tiap bangsa muslimin in suway niya tuon pahamon in Quran mahamul liya. Lamod na riha ini magpahamkaw in aturan sin pagbasa sin Quran mahamul liya. Nabang ini nawas sa mutuan in Quran mahamul liya aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ibayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Ibayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahan yung in Quran mahamul liya. Karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran mahamul liyan amun nawasan niyo dumatum siya haadlaw qiyamah sumapaat hanakawasa kanya. Nakitaan yung mga tayo magudha agama Islam. Gayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran mahamul liya. Amun pagbasahon na to haaturan kawayaan sin Allah Ta'ala in karayawan niya, kaadlaw kiamat, sumapa at katu in Quran mahamul liya. Siyapaatun kita, sing Quran mahamul liya, sumapa at hatao na kabasa kaniya, na maubog kaniya, kiyati siya, sarta iyang gawtaan ng panghindu halawman niya. Amo yan ito mga tayo maguda agama Islam, in karayawan mga palang agama Islam, na mabayak ko masyapaat, kaadlaw kiamat, basta kang Quran. Karena amin baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahan ito ring Quran karena in Quran yan dumatong haadlaw kiyamat sumapa at sayan hatao nakabasa kaniya. Amo yan ito mga palanguman na agama Islam. Sampay baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam law na ikra'u at jahrawain. Labi luwabas sa haliulaw ngay na mundua sura ini. In pagtawon dua sura ini law si Nabi sallallahu amo na in Al-Baqarah wa sura Ali Imran. Amo yating baita niya bastahan ulaw na in dua sura yan. Amo na surat Al-Baqarah iban sura Ali Imran mayta law si Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima aw kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bastahan yung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in dua surah yan.
Amo rin suratul Baqarah, iman surah Ali Imran. Karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Karena in dua surah ini dumatong siya hadlaw qiyamah sa kaula-ula biya siya dua gabun. Dua gabun amo in laung ta biya mga lumambong kayo. Tumampan kayo rin haka mudaratan. Papanjariyon sinallahu ta'ala sa kaula-ula biya siya dua gabun o kaannahuma gayayatan atawakan biya sa kaula-ula in dua sura ini mahinang siya biya dagbos dua saurong atawakan dua ato. Amin tumampan kayo. O kaannahuma firqani min tayr sawab aw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya sa kaula-ula in dua sura ini bamukya tilusahan biasa karena sinallahu tabaraka wa ta'ala biya siya dua tumpukan baanan sin mga longta manok-manok sa kaula-ula yaon timatampan kay mo biya dagbos hati niya papanjan yung sinallah subhanahu wa ta'ala tuhajani an ashabihima in dua baanan tumpukan sin manok-manok ini law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula biya mga sumaksi tuod sila ni karwa. Sumaksi sila mag-defend atawakan law tabiya mga gumapi. Dumatod sila ini sa kaula-ula dumamagluhat. Hadlaw akhirat amuin hipaglaban nila sa matsim bahasa. Inamuin law ta nakawas sa kanila ruwa. Sa kaula-ula pa, ngayon nila patuhan na bulalamin, hipapasapa at intao nakawas sa kanila. Amo yan itong mga tayo manghuda ara maisam in kalagbuan. Sin pagbasta tasing Quran mahamul liya labilawa inamuin dua sura ini, suratul Baqarah, iban sin surah Ali Imran. Amo yan mga palanggungan na ara maisamin, nga mga ibadat na sabot, amuin sumapa at katuha adlaw qiyamah, bang natuin ni nahinang haaturan kawayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala labinubahinang mo ini karna muhung tau sin karidaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Hikarwa mga palangwan hara may sabihan mga ibadat sumapa at katuhad law kaya mabang tanahinang amunain asyam hati niya pagpuasa. Amunain pagpuasa mga palangwan hara may Islam amuin pilay pilang kapitulo kumambihayaon din na mamuthang kabulan insyaallah ta'ala sumud na kato in bulan mulya mura-murahan paabuton kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala asupaya kita niyo makatunay sa ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Amin. In pagpuas sa mga palangwan haaramay sa mamuntiyo na mo karna sinallahu ta'ala namikyanin ini sumapa at hatao amoy nakatunay kanya. Ini nipiatarang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya mulya, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyam. In pagpuasa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin Quran mahamul liya, sumapa at sila inikarwa haipon sin Tuhan Rabbul Alamin hadlaw qiyam. Kita ani matay mahuda ara may istamin inigay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But in pagpuasa, iban sin Quran mahamul liya, amun pagbastahon sin kita niyo, yasfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Sumapa at sila inikarwa haipon haadlaw qiyamah. Sampai siugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu siyam mamunglong na in puasa haadlaw akhirat ya Rabb o Tuhan kulong na mana'tuhu at-ta'ama was-syaraba bin nahar. In tauyan long na tiagahan ko siya. Sin di papakaunon, iban di painumon sin pulak-pulak adlaw. Amuyad tuin long ta kabtangan hilalaungan sin puasa haadlaw kiyamat hadarat sin Allah Ta'ala. O Tuhan ko in tauyan, tiagahan ko siya, hindi siya papakaunon, iban di papainumon sin adlaw habulan Ramadan. Nga sabihan tulong na hinang niya yung pagkalayan, nalang sin puasa, fasyafi'ni fihi, ya Allah,
tuguti ako sumapaat kaniya. Amo yan mga palang harabasing karayawan, yung kalagbuan sin pagpuasa, hangkan na suway na to ini long tabiak mga pagtuyo-tuyuan mga tayo muda arama Islam, suway habiyaon, pakuyahon tayong pangatayan ta, sarta, huwat-huwat patuhan na alamin bang mayan, magkaabot kita habulan Ramadan, amin matunay tayo sa lagu-lagu ibadat ini, bukong kita nagsusumlot, at tawakan nag-aastol, bang in Ramadan magurunggo-runggo na. Karena inyad tulawan sin mga bariman. In mga bariman, apabila aun parkala daakan sin Allahu Ta'ala, amuin mahinang sabawan, law tahi kadawhan sin rida, Tuhan dalam kami na mahinang niya, na kuyag yan to sin pangatayan sin mga bariman. Arapon in mga sila, amuin sakit pangatayan, ayroon na kamalam may pag-iman, at tawakan wayroon pag-iman patuhan Rabbul Alamin, na kahukawan nila in mga parkala ibadat liagbosin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tumatay mo da kama Islam, na mangayo-ngayo patuhan Rabbul Alamin, in pagpuasa mo yan, hati niya, miki pa siya pa at siya, ya Allah, ando pa siya pa at ako kanya yan. Hatao amuin timunay sin pagpuasa yan. Wayakulul Quran, damikyan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamunglong na in Quran mahamula, ya Rab, mana'tuhun nawma billayl, pasyafi'ni fihi. Damikyan long na, long sin Quran mahamulya, iutuhan ko, tiagahan ko siya, intauyan, di siya patukon sindum. Tiagahan ko siya sin pagtug, sin tungaan dum. Hati niya, way siya natug sindum, karna sin pagbasa sin Quran mahamulya. Yuyuan niya, kahawa doon, magbasa sa sin Quran mahamulya, amo yan long na imbya mga hinang sintao yan, nga sabi ito long sin Quran, pasyafi'ni fihi ya Allah, ando, pasapa at ako kaniya, karna sin hinang niya karayawan, amo intimahan siya sin long ta karo, wala natog sin tungaan doon, karna nagbasa sin Quran mahamulya. Amo yan to mga palangon haagama Islam. Mangayo-ngayo patuhan Rabbul Alamin, mikitugot pa Allahu Ta'ala, in puasa, iwan sin Quran mahamulya, in sumapa at sila, paamuin tao, amuin timunay, sin salag-ulag ibadat patuhan Rabbul Alamin, amo na in pagpuasa, iwan sin paghamparo, panglagui, pangdihili arga, sin Quran mahamulya, amuin basahon nila, sa kahawa mawot idom, labiluwa habulan Ramadan, amo iniin pangayoon, sin long ta dua na sabot hayin doon, mikipas siya paat, ya Allah, ando, dihili kami tuod idin, at watuguti kami, sumapaat kami, haamon tao, nagkahinang sin ibarat sa lagu-lagu ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, payusyafaan, hati niya, haway ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkamyuhot, sin pagpuasa, iban sin Quran mahamulya, in mikipatugot sila pa Allahu ta'ala sumapaat, haamuin tao nakabas sa iban nakapagpuasa, nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, payusyafaan, magkasyafaat na sila karwa, dahing haidin sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yad to mga palanggon haagama Islam, in kalagbuan sin mga ibadat na sabot ta ini, hangkan na ayaw tod kita mga tay mga agama Islam magbati laol, ano dihilan ta waktu, in pagbasa Quran mahamulya, sibo da habulan Ramadan, bukod habulan Ramadan, hati niya, suway mo, bangaon sa dapat, di mo siya kaditaan sa room sa adlaw, in mabasa mo in Quran, mahamulya, karna amuin in karayawan, habay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikyan in pagpuasa, bukod hadja, long ta sibo da fardo, biya na habulan Ramadan, iban sinamon long ta bukod ding mga fardo, biya na sin pagpuasa, long ta adlaw isin adlaw hamis, iban sin mga ayamul bid, inikatan, long ta sumapa at kato, insyaallah tabaraka wa ta'ala adlaw kiyama, bangtay na tunay karna sintuhan Rabbul Alamin, karna ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamayta tungod pa mo in karayawan kalaguan sin parkala ini. Damikyan mga tay manghudaa ka Islam, inding mga ibadat apabila mahinang ta makasyafaat kato adlaw kiyama, amunain an-nawafil, hati na amuin mga sambahayang, amuin bukon siya fardo, bukon siya wajib sa amuin nahukom siya sunnat, nawafil.
sambahayang nafila, amoy ni matay mo da agama Islam. Ini ayaw ta ini mga gaan-gaanon. In mga sambahayang sunnat ini. Bukun saukat na sunnat, magaan na pangatod mo. Karna ini, minsan pa sunnat in hukuman niya, mga tay mo da agama Islam, malaggo sa ining kapaiddahan niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaggo in kapaiddahan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in mga ini, apabila long sin Nabi sallam hadith, di ko na mabasa inamun long matan sin hadith, di mga makna niya, hatin niya, inamun sambahayang sunnat ini, hipagtapal sa hipagtupak, sindeng ha mga amuin long kulang taha pagtunat sa sambahayang fardo. Amuin ding ha mga sambahayang fardo, wala ta na perfect in pagtunay kaniya, na nasabyad to, hikapagtupak in ding ha mga sambahayang sunnat ini. Hangkan na, tinusahan tamatay muda agama Islam. Nabakulhat biya din karayawan niya, sain ini, habay tasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na mahinang sa inipar sa baban, mga tayo muda agama Islam, hika syafaat kato haadlaw kiyama. Hangkan na, in Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod pa mga amun, long tahamasan niya, aw ni hama kasahabatan niya, amuin maghaddam doon kaniya, maghaddam, mag-serve, Nabi sallallahu alaihi wasallam, magtabarro sila, long tabi mga uno-uno na ding mga matawang nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun ding mga kasahabatan niya, amoy naghaddam doon kaniya, pagkasubuhon niya. In ding mga sahabat niya, nari niya, ala kahaja, unulong na aun kagunahan mo, so pamabi mga long tahibutang dahon in sili mon kaniya pag-ailan niya, atawa uno-uno na aun kawaon hiruhal mon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun ding mga parkala hahajatun sin Nabi was silen biya mga long magdamon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabilang long tabiya mga hati niya tumumbas in Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila, pag-asubon sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala kahaja, unulong na aun kagunahan mo, hati niya aun maksurun mo, bayta kalau nakakulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na insa kaulaw layad to atin yabi mga parikweson, unin kabayaan mo, unin pangayoon mo. Nalong sin mga kasahabatan ding mga amuin long ta maghaddam doon kaniya, long na ya Rasulullah hajati, ya Rasulullah biya katuin hajat ko, long sinabi wa ma hajatuk, uno ba long nin hajat mo, baytaan na ka ako, unin kabayaan mo yan. Long sin ambok ding mga sahaba, qala hajati an tashfa'aliya yawmal qiyamah. Allahu Akbar. Amuin yung piyangayo. Sinambok din mga sahabat. Amuin doon maghaddam ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In niya, wala siya mga nangayo ulong na ya Rasulullah. Mangbiya gato. Ando dua ahiba ako pangayo ko pa Allahu ta'ala bang man ako magkarayahan. Pangayo iba ako. Pangayo aba pa Allahu ta'ala ya Rasulullah. Pagka mustajab in dua amo. Bang mayan kumaasawa in bawa ikabayaan ko yaon. Amuin kanungnungan ko yaon. Bukong biyaya din piya ngayon niya. Wala siya na ngayon. Parkala parhiyasan dunya. Amuin suway siya magkarayahan. Amuin mahipo siya sing kakayaan parhiyasan pag dunya ini. Bukong biyaya din pagpangayon nila. Sa inagi niya, hajati, in hajat ko lang niya Rasulullah, antas fa'aliya yawmal qiyamah. Ando, in bang mayan, lamuron mo ako rin ha mga masyafaat mo haadlaw kiyama. Subhanallah. Amo yadto in pagpangayoon si mga kasahabatan, mga palangungan ha agama Islam. Sabab labi ini mahal ga ring hakatan, mahal ga di haliw ko pandunya ini. Bisan na kau barkanan, dayahan kau, yan kay mo yung katan, kakayaan, parhiyasan pagdunya. Bang haadlaw akhirat, lugi lusong kau, wayon nakapusan mga tayo muda agama Islam. Hangkan yung pagpangayoon nila, kasanyangan haadlaw akhirat. Kita ba yung pangayoon niya? Hajati ya Rasulullah, antas fa'aliya yawmal qiyama, anduin pangayoon ko ya Rasulullah, insa kaula-ula ando, tarvila nga ako lamuran din, mga masyafaat mo, haadlaw qiyamat. Karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamuk din mga, laong takaijinan sin Allahu Ta'ala, amuin sumapaat, hakabayaan niya syafaatun haadlaw akhirat. Dahil haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, long sin Nabi sallallahu kaniya,
Man dallaka ala hada. Biya kato, isyuin lang biya mga naghindo kay mo tungod hayan. May ta mga yan, biya mga piangayo mo. Inagi siya namok sahabat, Rabbi, Tuhan ko lang Rabbul Alamin. Amoy rin baita niya. In kaya sabong sin Nabi SAW kaniya, dungdungin yung mga tayo muda akamaysam. Tayong huwan na to, bangunin baita sin Nabi Muhammad SAW bilang advice niya, hamuk, dahil mga sahabat niya. Amuin na ngayo, Ya Rasulullah, andu, tarvila nga ako, rin mga masyafaat mo, haadlaw na ka na. In baita sin Nabi SAW kaniya, di isab ko, basta-basta dya masyafaat, bang wayron hinang. Bila sindi hadon niya ini, di sa kan gadjihan, bang wayroon hinang mo. Di ka maglugto, di ka mabaya maghinang. Isun ko madjikay mo. Biya si mga maghinang ko parintay ni. Pangkaw ri maghinang, sinamuin lang ta, amuin kawajiban mo, daakan kay mo, sinamuin lang ta parinta, amuin suko, suway mo mahinang inyaw na supay ko gadjihan ko, pag ubos biya, dagbos magbial-bial ka, lawsi-lawsi ka lang sinsbahasa, na di ka gadjihan. Timikyan, how ko maghinang. Bangway hinang mo, tanto di ka gadjihan. Magliso-liso ka, magluko-luko hadya ka, wayron hinang mo, tanto di ka rihilan. Di ka yang gadjihan. Naramikyan, mga tayo manghuda agama Islam, mangka mabaya mikipasyapaat. Haadlaw kiyamat, mabaya ka masyapaat, suwayaw hinangon mo. Mahinang sababan, ikasyapaat kay mo haadlaw kiyamat. Rukun manginduan hadya ka pa Allahu Ta'ala, ya Allah, lapas si ako rin ang kabinsanan na adlaw akhirat, manjarisab, simusulang ka, patuhan mo Rabbul Alamin. Di ka mabaya, tumunay, sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa nangayo ka sa room sa adlaw, patuhan Rabbul Alamin, inbang bayan ka malapas, dahing haadab, dahing hamul ka, adlaw akhirat. Dahing hamul ka sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa inihinang mo isab parkala, gaman, hikasung, sin mulka, sin Tuhan Rabbul Alamin kay mo. Nabukom yado mga tayo mga agama Islam, hangkan na kadadihilan akkal pikilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nankan nahawag to in ambok sahabat, ambok na mga sahabat ini, amon na may tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mayan siya masyapaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadlaw kiamat in ari kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. In ari sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'inni ngumbiya kato na tawangi akulong na. Doon hagin hawawaran mo. Kasupaya, jumatuin piangayo mo yan, mikipasapa at kaukaku haadlaw qiyamah, haadlaw akhirat, natawangi ako. Kasupaya, madawhat mo piangayo mo yan, tungod pawaran mo, amun masyafa at takaw, inhinangon mo lang na, pagpataod kaw sinsujud mo patuhan mo, Rabbul Alamin. Pataurain sambahayang sunnat, sambahayang nawafil, kasupaya madawhat mo in piangayo mo yan in mikapasyapaat kaw kako haadlaw kiyamat amurayad ton hikatabang mo kako tungod paginhawawaran mo matarbilang kaw ring hamanga tao masyafaat ko ando pataura in sujud mo patuhan mo Rabbul Alamin hati niya amo rin sambahayang nawafil amo yan mga palangwan haagama Islam in kalagbuan sin sambahayang nawafil insyaallah tabaraka wa ta'ala mahinang sababan amuin masapaat kausin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan mga palangwan haagama Islam dahil mga ibadat apabila mahinang mo ikasapaat kay mo haadlaw akhirat amunin baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law sin mga ulama ad-du'a'u inda faragil adhan amunain mangindua akaw patuhan mo Rabbul Alamin ha waktu amun mauwos na mag-adan in muaddin ha kamasid-masjiran. Apabila sa bu nagbawang pag uwos naman yad tumagbang na aun dua apyang hindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam amu invite si Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila
wa abathu maqaman mahmud alladhi wa'adta laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kitaan yung matay mo dahil mo sa aming kalagwan diha ini. Isyusyu laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida isyusyu in nakapamung hawak tu niya diungog in partawagan hatin na pagbang ha masjid amon naubos man in muaddin in magbawang sinamuin pagbang niya ampa sinangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala simpangin dua ini Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa abathu maqaman mahmud alladhi wa'adda. In maksud diha ini utuhan ko Tuhan na mamalihara sin panawag-tawag sampul na ini iwan sin sambahayang sung hitindog ini anu dihilihi Muhammad kalagguan iwan kalabbiyahan sarta para hasya madtupa amuin titindugan maqaman mahmud amin titindugan ha adlaw kiamat titindugan pupudjihon sa sangliton sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wa'adda amuin kya janji mo kaniya laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nawassa mo indua ini pagpuas sin pagbang halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mambiakato hati niya madawhat niya na mawajib na kaniya in syafa'at ko haadlaw kiamat. Kitaan yung mga tayo manghuda aga maistamang mo kitaon parkala maniutiyo sa ini salta sa luhay-luhay hinangon sa kahawa mo karungan inbang uwas magbang ampa mo narwa ain dua ini subhanallah mapalang mga aga Islam nang sin Nabi sallallahu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah in sa kaula-ula pagkugkuyag nakaw tarbilang nakaw rin ha mga masyapaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw kiamat bang mo kya tilusahan nabasay nini sa kahaba karungan mo in panawag-tawag ha masjid uwas magbang si magbawang in ini suway na to hinangon mga tayo muda agama Islam karna bukon ini parkala sibi-sibi in lagusin kalagguan niya ini mga tayo muda agama Islam mahinang sababan hikasapaat kay mo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to mga palanggungan ha agama Islam in kaya kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inapusan mga tay manghud ha agama Islam ang pawakto taman ni utiyo insyaallah taala long tabi mga patubtuban ko nariha ini lamod din ha mga long ta ibadat mahinang ta mahinang safaat adlaw qiyama amunain suhbatul akhyar amuin maglundang panunkaw iban sin mga tao marayaw sarta hahinang marayaw nagaagad-agad kamo hahinang marayaw karna hadlaw akhirat mga tayo mga agama Islam kanamang ko magbakay lang sin Nabi la tusahib illa mu'minan ayaw katuod magdamaglundang panon malingkan bangkaw magdamaglundang mangpanon amuin dahon magkasimaglasa amuin iban-iban mo sa rom sa adlaw na lawag kaw sin tao nagiiman patuhan rabbul alamin karna kita mga tayo muda agama Islam adlaw akhirat amuin mga sila isisulga tao makasud na pasulga maglag sila kailo ha mga iwan nila amun nara nila nagsumadya di hadun niya iwan-iwan nila magsambahayang iwan-iwan nila magbasa Quran iwan-iwan nila long ta maghinang marayaw sindi pa dun niya manjari hati ko baha aw ning ha mga iwan nila yad tulong ta amun bakay nila hadun niya nag-aagad-agad sila hinang marayaw doon na kanangadji-ngadji sila ha madrasa atau mag-agad sila via mga mag-attend mga Islamic symposium tamikyan mag-agad sila mga magtarawih ha bulan Ramadan naglulundang panon sila madrahinang marayaw hati ko baha inambok na mga tayo manghud nila yung long tabya mga na nakahinang sin parkala long tabya mga pardusan pa Allah Ta'ala sampay na amuin wala siya manuytuyan na kasud pasurga amuin long ta na bayaran niya na dihilan na sin Allah Ta'ala biya mga tungod din hinang na mangiad to didho adlaw akhirat masabi adto na maglawag yung mga panaiwan niya amuin wag to iwan-iwan niya dihadun niya naghihinang marayaw didto mayan halam sin surga laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung sin mga ipon sin Allah Ta'ala isi surga law na ya Rab ibadun
min ibadik kanu yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yuzakkuna ma'ana la narahum hahuna. Ano mag-complain ini? Sa kaula-ula, magsumbong pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, utuhan na mo lang na. Amon mga ipon mo reha, mga ipon mo. Inkaunan nila. Panon na mo sa yadtuhadun niya pa magsambahayang 5 wakto. Iban na mo magsambahayang tarawih ha masjid. Wayahudyo na maana ramik yan. Iban na mo, si paghadji na mo, sindo pa kami hadun niya. Wayuzakku na maana ramik yan man kami magjakat. Nag-aagat-agat na isang tubiban suwang sila yadto. La narahum hahuna, wala na mo nakita dihay niya Allah, na bahay mga iban na mo yadto. Mga taymanghud na mo yadto, amuin. Lundang panahon na mo, sinwakto hadon niya pa naghihinang marayaw. Hay na sila ya Allah, wala na mo kita dihay ni. Lawangon kita sin mga panaiban ta. Amun narata, nagsumad jahay ng marayaw diha dun niya. Yato sila halam surga, lumawag sila mga panaiban nila. Amun iban-iban nila sin waktu di pa doon niya naghinang marayaw. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Law na akhriju man arabtum. Ang biyakato in mga iban mo yaon amun naram nagundang panon dito hadon niya naghinang marayaw sa pagkabiya mga nakahinang sila pardusahan wala nila lang takya pagtawatan sampay nawapat sila, sabi adto, nakatudyo sila pa pinar ka jahannam, karna sinamuntong basin kakahinang nila, hinapusan. Nalaw sin Allah ta'ala kanila kadto kamo, pagwaan nyo sila, and then hamagakilahan nyo, amo yadto. Nalaw sin, Nabi sallallahu patuharram mo, adsaduhum anin nar. Kati niya, ipaharam sin Allah Ta'ala in mga jasad nila ng pinar ka jahannam. Ipaharam yadto kanila. At di sila masunog. Sa kaula-ula, ijinan sila sin Allah Ta'ala. Katungod yadto. Ano ipapalawagi mga iwan nila, amuin, bang mayan, makagawa. Isyuring hamakakilahan nyo, iban-iban nyo, nag-iibadat hawak to hadun niya pa mo niyan doon, na, ang biyak kato, bisulang nyo napagawa. Amo yadto mga tayo, mga daara Islam, asupay laong taijinan sila sin Allah tabaraka wa ta'ala na makagawain mga bagay-bagay nila naghihinang marayaw dito rin hapinar ka jahannam sampay laong tabya mga kaya sin hadis in sila laong tapapaygoon papagtawon nahrul hayat at wakan maul hayat pa lakson sila pa amuin biya mga suwa at wakan sa pa tuwig amuin singkabuhi asupaya laong tabya mga maigi namuin laong ta bakkas sinin sila hapinar ka jahannam pagpuaseng hayad to pagwa nila amuin malano na sila sampay laong tapasoron sa surga sin Allahu subhanahu wa ta'ala amoy yadto mga tayo mga Islam in kahupuan mga palawon hagama Islam in suway tuod kita ni maglundang panahon iban si mga tao marayaw karna in mga sila ini makatawang kato sarta mahinang sababan insyaallah ta'ala mabisod kita pahinang marayaw di pahadon niya labi daw hadlaw akhirat damikyan in sila magbutol sila patuhan na bulalamin in bang mayang kita niyo makasud palam surga amo in mag-agad iban sin sila karna in kita niyo nag-iibadat biya kanila sin waktu di pahadon niya mura-murahan mga tayo muda agama Islam piyag barakat kato sin Allah ta'ala in pangadyan na taharum ini insyaallah ta'ala bang mayan madawhat na to ulong iban rida sin Allah ta'ala sarta malapay kita niyo rin mga tao masyapaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadlaw akhirat sarta amuin insyaallah ta'ala ibadat na to magkasapaat ka to ni udeng haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uning hamakabtangan sin ako wala nakaamu at tawag kambya mga pagmaana ko sin mga hadith na inyad tulong tabya mga pagmaapan na to pangayuan ko kampo ng Allah subhanahu wa ta'ala rapon bang in parkala long tabya mga nasabot ko hain doon in ini nag-atap iban sin long tadalil Quran mahamulya iban sin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan amo yadtuin biya mga laong ta kawaon na to sarta mahinang sababan insyaallah subhanahu wa ta'ala hika sung si pag-ibadat patuhan na bulalamin sarta ang gautaan na to inding ha mga marayaw na sabot ta amuin ding hapyag marayaw sin Allah tabaraka wa ta'ala lawaring harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli mamaid na ako
lapal ka sila sa plag hakatan atiranan salta na sinji majaka kamo laung taha mo in haun-haun na binaybayan kamo wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.